Uba LT Tariang MCS in charge Deputy Commissioner ka Southwest Khie District kumukongsan habay jingkran ka jingrake kasi peni pansai ka May Mariang ne ka World Environment Day 8% ha Southwest Khie District ulapan kan mau dak babu jingkli ba haman la ka Snem la rake ka ne ka singkarpang da ka ba Thung da ki lak Tynrai ki Dieng Henry Katno telipat na kita ki KM na markata ulai nan siem habaki rake ka ne ka sngi kim day ban syukut tangha kani ka santarik ujilio manla ka Snem Henry habagila Thung ki deiru bandan ka jingkit Khlieh ban sumar khanang bo Tynrai Dieng un KM bat nang he nang san ha ringkat ka jingkit Khlieh ban kiar na ka bale pathar ya ka May Mariang kom ka ba bret pathar ya ki plastik thang dusman ya ki luom siat pendojat ya ki sim bat ki mrat ki mreng Laban kedau ya kani kasi penia Mariang ha ka santarek ujilio 8% la pelong da ka office jong u district planning office jong ka Southwest Khie District hapo ka jinkmi jong ka chief minister youth for green campaign movement ha ka ba ya kani ka jingalang la pelong ha multi-purpose hall jong ka office jong deputy commissioner ha la lausang ha ka ba la bo ya ka phang padeng penkot no ya ka jabo deki plastik ha ka perthei barok away shushu kum shibenta jong ka jingrakhe la pelong ru ya ka jingthung Dieng ha ka bala ya shimbenta shitrhem daki officer ki nohi kai bat ki khana school na ka district ha ka ba ki la yo ru ban Thung hadu sanpho Tylli ki Tynrai Dieng ki weide ki benta ba kongsan jong kani ka program ki long ka jingruai priang buram na ki khana school Maharam Government Higher Secondary School Mawphor ka jingsha ni ki khana school jong ka Christian Principals Academy Mawphor bat ka jingsam kusnam shaki nongjam ha ka jingakop drodur jingakop tho esi bat ka jingakop kran mukmang na padeng kiblaya don lang hakate ka program kilong Ushri FB Basan MCS District Planning Officer jong ka Southwest Khie District Ushri L Lyngba ubadei urangba kashnong mountain bat Ushri OL Pasa Superintendent ka tnad do ka Southwest Khie District lembat ki menteri shnong Snem nomor 2 haman la ki district mentang sngi bakka pertei berapawai nia rakhe ya mereka World Environment Day natrai nangkapan batai rei kita World Environment Day rei tip ha bak e ki komsan job kecing rakhe ya mereka sngi kawai dei bat kata kecing bu job kali kesini bekerja ban kernet besar yang kemarin beroboi. Te ni non berendok hendak ban ini kami yang kuasa proses karena dei keceka bol pa kecingam wa dan bol pa di kisi bat kiwa yang dei bokoi tu suba pa. Matra kanya opinio di district opinio i bagi lawan le. Tan sini apa ye le di le kiwa le di nanti sikit di pakoi terima tahu ni nak rekam ni jungi ba ni nak nyai kre batang nyai dia sa yang ke bagi don bagi dum kelalo kita di kamta besnom kawai koi bersedia kawai saya buat ban kreasi kedai kamta ya kita masno kunci bagi officers bergabung nama Lyngba seperti bol ki Kiba ni
Lyngba ki scheme sorkar per non le Lyngba ki dan development activity Kiba ni ha perkara yang kalau traditional tajam antara orang kita bang Malaysia Shalom tak sila room Shalom salah bon Mother Teresa, yes, Shabbat dari India, Abraham Lincoln, okay, security leader. Kini beri yang successful, beri yang mentang burung saya ini. It is a sense of sacrifice. Kecil sacrifice juga yang mentang society, yang mentang environment, sacrifice, but responsibility bagi kita. Even in Bible, Hado bentar mengenai Jesus Christ, right? It's about sacrifice. Nah, terkadang mereka, nah, mereka penerus panggil lagi. Ya, sekarang kamu mungkin survive. Dan rela hilang perhat langit kayak itu bersabar juga, ini juga ke environment, ke umbi, ke wak, ke forest, ke belang, ke masih, ke belang, ke Dieng, ke then only but how you see about breathing such a marvel thing to me, then we can call it success. Kata ini success, but hard is so about the experience no. But under kami namin the district dari kami na to siyang ipila ni non sure le potero then hindi second mouse. Kung magiging mau matamalan, kung magiging mau yung Mother Teresa, kung magiging mau Abraham Lincoln. Come on, you need to know Jesus Christ. That is success. I hope you take this message, makanong, no, untuk supaya pi kena sama. That when you become a doctor, then you have to aim and make a change in Mawphor. That you become an engineer, you be an agent of change. You become a teacher, you be an agent of change. You become the DC or the SP or any officer, you become the agent of change. That only is allowed yet about pollution and now conserving the environment. God bless and thank you very much.